Yewra ade ndi owie masem na mema wakwaba eye sampa. Yewra nkonya akase a ewo bunomanim ngase ana Ghana baako eye sampa. Yewra enkyere note asantefo ba konya kase so. Otumfo osetutu atoso bienu. Oka bibi ewo manhia nso abaye na otwe mienu ni. Yewra asem na oka ye no. Yewra mammo akira Ghana fo bente ase. Yewra okaya se sampa akonya baayede babua wo mra kwanso amane kwanso abede amabi a ono ne di na obo ya na chese obo me amadamfo tole sangba jafla se ono ne di sa akonya no. Yewra sa asem ya opanyin kase okaye no nokre ni ya na emu bi oyeye ya se hene kase oka bibi sa na ebo akire na yewra onye nokre na me ka kire Ghana po a otumfo se tutu a otoso mienu asante hene prekope no na sem o kan se court abua sa asem no a kire nipa kra odi sampa hene no enye nokre na nokre ni nie se ansa na ginaye bi besi ne manhia no yewra na asem no nipa baako ode abeto ha nipa na obeto ode beto ha no eye nipa a oni otumfo enam no sama tole sangba jafla ode beto ha se krom ha se fia ono ka ho ma abusua kro ba miensa no be di sampa akonya na mmom ne pen so se esese odi yewra nkanya anu ni asem ne ko manhia fikasiem nipa miensa na ono ode na sem ko ye no ba ko yi ba ko afirim yewra ade a yewra oka ye no na ohwe kra na ode obo politicians hochi obo odini regional minister obo odini obo police panyini se DC obo interior minister obo chieftaincy minister to a larger extent abane na nei machia wa mpesa Ghana di bia hu se sampa asem ne de bebobo dina ende be mo bunu regional house of chiefs be mo manhia eyaya na yakofa aba abane de ne hunnim abane be de ne ho abam sabi abane ya otizui John Dramani Mahama nyamene nka na asem ma no ansa na obatena sa akonwa esui na sampa asem na oni ho na sampa asem oni ho nti oyede na abane ne otohyem na yewra o kana asem no o ka bibi se yewra tole samma jafla se oba ni kroma ho ma ne kwane eno so enye nokre broni bekase ye papabo falsehood enye nokre justice ankama ye tole samma jafla enye madam fo no onfri sampa wani tim sini kwane na mmom me ka magana fo ahu se asem wei da bia nka aye otumfo osetutu a odi otoso mienu asante hene onno de asem na ba aya na ba bo mi ndini da za do maayene ade hye ba ya miensa mien dibi no ampese ndibi menne wei enua ukoyi firi manya wono de asem na ba se uko kama ba akokura na wokosi a na asem ne da court a ensa se ode ba court wa mpa court wabua faso de police fo ahensia akosi no onse wo blame obi na mmom mpese Ghana fo nyina hu se ne ntia me madamfo no na no de obomdini na ayemsu na wenro obomdini se menka ho bi na ontimi ni hene na mpese Ghana fo nyina na otumfo bente se otumfo ne sama jafla enya me ne me mani ni hene enya me ne me mani ni hene eye sampa fo no nya ba dwene se bagina tum him se bakano many countless times say this in some kind of say bibi hano or you very bitter in something nobody has idea or tries to be pia bunu nyina na nkoma be hye na se no it's so funny to the extent say minim dia managing ye ne say the all ye no a bit more possible but out of ignorance and all day ono na dwene mu no oye bibi ti say oye rivalry to Santi and Santima je bia ono nse ne kase wo say maama ekira me na mebo ekiri wo betima bo Santima so mechi wo do maayemi wo opanyin kase mechia wo therefore meje so menwa yo ohene wedie mo na mo be menhia mo na mo ne mama me ni amane na me do wase piso so wajemre na yenhwe brekum aho aheni hu nsem ne duan konta ho nsem kakra na otwetwa mi opem so hye brekum manhema ne mpanefo brekum atena konya se omom na otwemi no na otwemi no beso kose da eben
deɛ na wɔkafa ho na afei wonim biribi fa duan kɔnta so ho sɛnsɛm no akonya nsɛnsɛm no na asoso wode aka ho a friend said Brekum Nanamushia yana sentimentalist in Mishwi na nse Brekum deɛ honsem no nana ni free mono ɛyɛ kakra because of manson kitingiti bia na wo na mpanin say so ɔmo baabi a ufra ɔmo baabi a wokoda because edua no ni hini no esifie ɛna ne mran no ɛkɔ abɔnten ɛno nti na ahensɛm ɛyɛ afisɛm no ɛnyɛ abɔnten so sɛm nti yɛn da bi a dua no ase no ɛna yɛ ana yɛtena ɛde yɛn hyehyɛ na me deɛ mehunu sɛ ahenni baabi a mente me ho ase yɛ dɛ ɛwɔ mu because ayɛ apre ma nanama ɛso so no akonnwa to fie a obi a pra kɔ ne maame side ana meboa so what it means ni say ebeto ho no adesimrantie no me de se meti ase a em se me ensa na de o ma dis omo show interest o ma de o mo nsa ba abehu hima o hima so mo nyina ya adehye nto mo de bae no so wae de waje na oje ya efeni say country hine no nze country hine no meboa ene ono no gina ba ko achi a enya amamre enya asante akan amamre nya asante nkwa nya akan amamre de mo kimmekes no mo ni kwase mo show mo interest e obi bia so upo obi asem kura na oyi wani hye obi no wachi amana kwankyere se omfa ne nsa nkodwa ato a wona na asomesi ho na na nkosrema because you are part of the kingmakers so what you see say ani empese say conflict of interest be dey ebebem serebeya ebeto ho na se nipa nse na kingmakers no wasim bi kafa wo ho a enko ese ye de ama Charles na memempe me ka de me bi ase Charles de de ama no hima yi no onyana ya na abeda abe memedia enu nti no o interest kra na nka wi wani be we de ohima na pa kire se odi ba ko nim before some beba menhye kra no ohine country ni ye demonstration okrum a ono na gina mu so e baba panyia na ni afika ma osa me feel say Brekum ye kra omo ye enipa omo eni negative records be omo ni bad name bia very humble people do ahini ba mempeme menti no ho aseba eba ba bia nye Brekum kwa na me mesre se omo adwebre emra na ohima kan sim bi se otu country no akonya so onde onye ne country bim na wa mse wa ifufro kra good we sante hene ka che ne se onya abotre no munko sisi no mu wia sembia o ha no maka emse otibi entino me makuma so ade ne se ombe ma ha ayeboko na asumdwe aba na sisi no Ghana constitution no ade ba ko a omudi Ghana funya ekosumo wiye se aban no se akunya bia ewo adibimemu bia no ewo omo hempon a omo ekosre akunya ne di omo hyehyeye na omo ko na efa ba ko enya na waye di onya aye no ne be obunyina adom se odemeka wate ase na waye omo dom na otikro ne kwantia to abo ba park ne so saade no eye eno ni the only solution a yebetimi o se tackle free ho enye omunko politicians ni so yebi politicians no so sa se nipa no contest na se ni party o mu no wanya flag bearer leader na o so why go contrary to party kro na o kan ho no na afi
ensem fata no ke fa party no na afi edidi atemne kasentwi abem me fi say e was a constitution edition say the moment ya obeji atum say wo party we contest no ulusu a untimi anti-independent bi sana hini etie sa ujitum sa wasem no yenkoka no bunu House of Chiefs ni ekawia untimi ntweda arabia sa ujitum si yenkoka no ochima himfi na okọ ne ekoka wia eho enana muhia edi omo hye ekasim sa opese yam kana menhia ne be kana menhia wia menhia chi no ukogina be bia ye nanam aban me enchiu enka peace gab echiraju on the politicians no omo should be woni ntino omo ka omo no atumi ko breakum die aka mamre mu no ohimane pe ininim na de hye ohimane pe don't forget say kontre ni akwamu ni chiamen omo nyina omo nya abusuafo so onim za de amu nyabusuafo na nanu chichiri ni kru wia ne kru ni yekese no abusua bia wo kru mu ha ohwe se mo betimo besom ni ade no tete no na o mabo akonwa amam ni ebenyi asa nkonwa ni nyina amu nya ade hye we ade hyesem akonwa yede ade hyesem enu nti no wo kontre ni akwamu ne ohini bia wo ka hu bia chiame ni whatever no enyemu na muye kingmakers muye ekron decision makers then so no ohimani ni decision we are no dey majase na jase dey abremu na namu na mai dey ni bakwo ezemu wo na no ti na ananu sembia na mato to because no na ebe adwuma na mo so mu dey ibi kwa na mo ni krum ho den na mo ye ne san se mo so mu firi krum mo ti krum obi enti bia na mo bibia na na onye dey onim amude sa kwadu na edai abana kwadu no yawo certain mfumso bi a enipa no ebe na ya se na miensan se na ya se ofuma no bia odi na enyi ne no munye bi kura bona ohimana ne sama no koyi ni pafufuro musa enye bi bona ohimana sa wa another chance obi third one eno ena e was a constitution no establishing a family because sanity there enye busua panyin na ekoyi na meme de hye na mempe we na wompe we na ade na mempe we na house enye busua panyin is not in your power to elect or select any of your relatives who are royals to become the leader enye in the interest of a busua panyin no but in a situation where ohimana omi ni nyina antiase no then a busua panyin play role na wo play no oni a man penny for move your day. A place a room. So what you say? Matthias Yapa. Only man penny for a move your intino. So by him our dear is only him on pet and Tibricum him I or no any the only person a mamre consono a cessel queen edition biba. We need this year bar. Control akwamu jasio manre wanwan na nsana odinama jase na jase dia bekiramu sana ihye ne tie elisa mu wono ho asem bi ka mbobo no kwadu akire ohema no se mu ni ho asem bi ka ene na ohema no mutu mako no endorse no ya ama no ayina obesoin akire ni nkonwa sofo owi a osoin akochire kuru no na afi se o dom santia okokosua akire ni wura beta ke nkuru no bi wo a osuan akire na tra nkonwa no osuan akire kuru no wi a eno ana nasa because omuni a leader like Asante Kingdom ni deni because Asante memo no Asante ni pe ana aka memo no Asante ni pe and the overlords of many parliaments we are or some of the best any pani mind idea we are feeling na or back see so I don't know they are come for they are come for na kasa bi wo ha say ehunyi say
nkwala na mema na bu na tem didie kasa bi wo ha do ma hene kasa o ka bi nse o say tampa hene no esi ai do ma hene eba betuma boa me na de hene so be so beboa na adamfo pa no o ka sa na ye misu ne hwendro kasa be no come on o kasa unse o typical green do and I was say a policy I can kasa but kasa bi wa e wo kasa e didi nko woni o kasa e kasa e wo bidwem ene e wo kasa kro yen nso ka to ati ase enti brekum besema o kan no omo asumdwe ne bokoboko mra na adihye na omo di biye no yemfama de hyekan enye de wusika medie to wusika no na adunu so a perfect ne mum said o adunu so no ni sika no ne die ya misra ne na konwa ama no akonwa die dokoto nhira ayewa abusua bia ma na na mudi dum omo nana no ene sante hina da roma wa ma ahini aya akono first akonwa beto na amamfo odwane ena me kwa asole na mempe na die sante ne si dabi enya no kure na ukudi akonwa ubewu ibekun sante ne si enya no kure aje se utwa ntro te utwa ntro dia na adi na da akwaji obi ajapade dia enya na bitimi ewu na se no kure pa se wo ye dihye die akonwa na nkasa ba wo ban so ati ase yo tino brekum dia ne die yenhwe ebesi Sunday be Monday na sentiment na se omo de beba but Monday we ni me china no so two full program bi wa akra obeba nkran abe speech into the following Monday no na omo de nkro nine na otumfo so omo nkoyi omo de hye emechire na oka efenise dia nkwanta nse area so we na yaba no osante hene anything different nyame kese no dia nkwanta story no eye so spiritual amamfo shedam for many ni ekiri say dia nkwanta nipa ne yemiensa na dia nkwanta no ohima no achusu ni nipa baako yesi ohima ne nua ana abusapanyi se wono so mpe efeni sei empini mo ohima ne nua ne ni no no so wo ne wo paase bi wo ha ono so yedai epenasem na baako ka baako ne de obi anyina ne ki in fact just o him kra ono no obi a kese ono de anida so ni bebia nti omo ba manhie bia ono so di akire yedai ebebi to we de hye we kruba otiase na asante hene international ototo wo ma no ino obusa ase ni pa do saina pa kunya ne de omode omo be stress omo pa kunya ne ki eno ohima ne se omo ye miensa eno o se miensa no abusapanyi ya eno se abusapanyi ya we na abusapanyi se ono so obi ope no eno sante me se na ba ko no ka ho no ono so hwan ne gina ne ki ena ohima ne se ono de obi anyina ne ki no sante hene se ene me so me gina sa abrante msa na me na me ka ne sa keke se wati ase on se ese obo se midima fo ni nyame se se hu ntokwa ko anyakopon nye dai okubi ma sa young boy no sa young boy no young adise brante ya sante hene so mo fa ni si apatami oba be ye ache die no mu nyina de ba ni nyina onim de ntia sisi no efane afanka eno no peni gina mefinfi enti obetuma kwa ha obetuma ba ha na dia wo hu ni no e ba be kire ni nyansa pa me na hu se wi ase se unya twen hu ma Onyakopon hye wani munyama mpa ono oba menhia wa ma menhia se ono de onim se yanya ade a eye wemienu ba ko ne ye beka ne yi ba ko bednen so meko ejan se me ye de hye se na oba no
na Obama tuntuna ye twina ye dey abeto ne so intino santehene ekwan wo faso a o ye ne noma nani a ode hwa ade eni sunsun mu ba bi ohun no mafiri no ehu ni se o nyame kese ampa so ati ase nyame kese na yen ye ka no amanfo se na ade ne efe no to se tu nyame kese din ye kasa e de wa ye hene nyame kese no nya bible kasa o eni bible mu ya sante kasa e kire se obi a osombo maye like say obi osombo like say ohenkase ni yesuman ba jaw se na ni yesuman ni sapepepe na ni yesuman ni na yen ye de sa in manyankopon because obi ede ne tutuna adi bu nyina so a ede ma hen ede manyankopon dis o tese efre obi nyame anase otumfo a enya heaven kasa obo se asante from hin otumfo kasa yen asante fo ye kasa no a ede frɛ ye hene na nyankopon obi ani midi obi amu ya wo se on di de ono ani de ono o se he is who he is o se me intino wa mo ni Jehovah ibi frɛ ni Jehovah ibi frɛ no God ibi frɛ no edi bebrebe yen ye frɛ ni otumfo enu nkyerɛ sɛ nyankopon odi otumfo ni ye yen o se tu frɛ ni say the first ni from as otumfo so ekire se omo ye utumfo tumfo ni asante ka che se oye utumfo e se okasa obeya ade a obetimi ayede aye mane keke so na ye dia ba bidu ba bia yedri entino osante hene na botre ene na botre ena ama no ma bebre o a na ye we chire ni ane ha ye se enka onye bibi na nka bet mi fi se ye ni ye adwene ono asum bi no pama santimre ni Ghana mai bebia ebono say ya no santin na be kan more than do my he ni so bunu ni asase wo so ti ebono to kwasi wa santin no mpenisa because the nana mo ho bebrebe into on wish se bi woni biens emu do my he na o create confusion obono mai mo ho nyina extra na odenya wotre obenya ohini bi wo ha obe rise against no wo ha equally ebe manage simu na wodi no because se mekanisa na mekanise die oye no odintitimu na eba di mani eni ehihye yimu ntino me de me hu ni se omwa nyo obi a oboa omwa hwe yo ohene kase a wo be menhia so wo bibi ka twato na nkedi ene dwumadi aba na wiye yo de me ka twato ni se before the mine ye we hihye ye okwan fa so ye no ma na yen before no asem bia obeka kire panyin ni so oti akunwa so obi a wonyini chen no na ye no me na ye sasa ni do hi na sen hukum ene sede do ma hina da roma enkola kaseti ahemfo akese na obo ma baso na o chi omukutupa no binim se eno na tomentina amane kasa bebrebe na ade bia obeya enya adepa no na ayekukutri ne susu adaye so ati ase ayekukutri ne susu adaye na mesu metu ni bebrebe se ya yenhwe kasa yi kasa niye ankoye sudi amaya ankoye aha oni no me amaya ebidi abrabo echi be mekaka mekano yo ohene ebedo wasepi na ebesa ba onchen na ebeti de bekoso brekum ahini hu nsem na ebeba onchen beje eho information abepepe emendra why yo channel so ene ni papi na ne di nkita ho nti obi kaka sebne sa anya woda wo akwanya sa wo so baba so na wabetneten kasa no ana sa wabekere wadwe beka abusuen ho subscribe like video no na share ma pi na so enya bintie ana sa omunya binhwe medase ene ya hia ewura chas
Nti wase se wa meeting no nko ade meet Charles show. Tie. Tuwa share no subscribe bia no. No wagina so ye, no wati asem ni ye. Na de bia to kotodwom.